Yes, izi ni breaking news cyangwa se update ku makuru mashya abagezweho turi kuwa kabiri tariki ya 14 ukwezi kwa kane umwaka 2026. Reka tugaruke kuri update ku makuru agezweho hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Amakuru yacu tugiye kwibanda ku makuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari Kinshasa, aho abadepite bari muri gahunda yo kweguza minisitiri w'umutekano atese bitewe n'iki bigenze gute. Ari nako twita tugaruka ku makuru akomeye cyane, amakuru avuga ko Pakistan yari umuhuza mu ntambara ya Iran ndetse na Amerika ifatanyije na Israel. Kuri ubu ngubu imaze kugaragaza uruhande rimo, dore ko imaze kohereza indege z'intambara hariya muri Arabia Saudite. Amakuru nandi nababwiye mu buryo burambuye niyo tugiye kugarukaho, mushobora kwageramo ibyo uruhare muduha ibitekerezo byanyu mutwandikira muri comment, mukande like, mukoreshe niba utarakora subscribe nawe ikore kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro byinshi byiza biba bigiye bitandukanye tubagezaho bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye. Amakuru agezweho muri kano kanya aravuga ko abadepite bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka kweguza minisitiri w'umutekano bamwita Jacquemain Shabani Ruko kubera kunanirwa kurinda umutekano w'abaturage n'imitungo yabo. Gahunda yo kweguza Minisitiri Shabani yatangijwe n'umudepite uhagarariye Kisangani mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba n'umunyamuryango w'ihuriro Iniyo Sacré ku butegetsi, akaba yitwa Radi Yangotikara. Depite Yangotikara yamenyesheje bagenzi be ko umutekano ukomeje kuzamba mu gihugu bitewe ahanini ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kubera Kinshasa no mu yindi mijyi ikomeye mu gihugu, aho yavuze ati waba utuye Kinshasa cyangwa ahandi abajura bitwaje intwaro bakugeraho. Waba utuye Kinshasa cyangwa ahandi ubujura bwitwaje intwaro bukorwa ku manywa kandi bugakorwa ku manywa y'ihangu. Mwamenyera niba hari iperereza riri gukorwa, mwamenya niba hari icyakozwe kirebana no guhamya ibyaha abatawe muri yombi. Umunsi ku wundi abanyekongo nta mutekano bafite. Ese twakomeza guceceka kubera ko turi muri Iniyo Sacré? Oya, uyu mudepite yatangaje ko Minisitiri Shabani atagifitiwe icyizere, amusaba kwegura mu gihe kitarenze amasaha 48 guhera ku itariki ya 13 ukwezi kwa kane 2026, agashyikiriza Perezida Felix Tshisekedi ubwegure. Biteganyijwe ko abadepite bazajya impaka kuri gahunda ya Depite Yangotikara yo kweguza Minisitiri Shabani, banzure niba agomba kwegura cyangwa se kuguma mu nshingano. Depite Yangotikara akomeje ubukangurambaga muri bagenzi be kugira ngo bashyigikire gahunda ye. Yemeje ko amaze kubona imikono y'abarenga 50 bamushyigikiye. Uyu nguyu naberetse ku mafoto ni Minisitiri Jacquemain Shabani ushobora kweguzwa kubera umutekano uri kuzamba mu mijyi myinshi yahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yacu kandi twite twihuta cyane mbajyane hano kuri aya makuru avuga uburyo Pakistan yari umuhuza mu ntambara ya Iran yamaze gufata uruhande. Ni Minisitiri w'ingabo hariya muri muri Arabia Saudite yatangaje ko Pakistan yabohereje ingabo n'indege z'intambara mu gukomeza gukaza umutekano no guhangana n'ibitero abiriyadi bakomeje kugabwaho na Iran. Izi ngabo n'izi ndege byageze ku kigo cya gisirikare cya King Abdulaziz Air Base ku itariki ya 11 kwezi kwa kane umwaka 2026. Ni mu rwego rwo gukaza umutekano, guhuza ibikorwa bya gisirikare, gufasha iki gihugu kwitegura umwanzi no kubungabunga umutekano muri aka karere. Pakistan yohereje ingabo muri Arabia Saudite mu murongo w'amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare ibihugu byombi byagiranye muri Nzeri 2026. Ni amasezerano avuga ko niba Arabia Saudite itewe ibisobanuye gutera Pakistan bikaba uko no mu gihe Pakistan yabigabweho ibitero. Pakistan yunganiye mugenzi wayo mu gihe Iran yakomeje kugaba ibitero kuri Arabia Saudite. Ibiteye Iran baherutse kurasa ku bikorwa remezo by'ingufu n'ibitero byahitanye abantu binakomeretsa abandi.
Abiriyadi bazizwa ko Iran ko ari inshuti z'akadasohoka za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse wabo habarizwa n'ibigo bya gisirikare bya Amerika. Pakistan yo iherutse kunenga ibi bitero bya Iran ku bigo by'ingufu bya Arabia Saudite, igaragaza ko ari uburyo budakwiye bwo gukomeza kwagura intambara no guhungabanya umutekano w'akarere. Pakistan na Arabia Saudite bifatanya no mu yindi mishinga, aho Islamabad ishobora kwakira miliyari 5 z'amadolari y'Amerika nk'inkunga izatangwa na Arabia Saudite na Qatar, izayifasha kwishyura umwenda wa miliyari 3.5 z'amadolari y'Amerika abe Islamabad bafitiye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, nk'uko amakuru aturuka yo muri kano kanya akomeza kugenda abivuga. Hano hari amakuru menshi akomeje kuvugwa avuga ko umucuruzi w'umunyekongo wakoreraga i Pretoria muri Afrika y'Epfo yiciwe i Kinshasa. Ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bukavuga ko hari benshi bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe bamaze no gutabwa muri yombi mu gihe ukekwa kurusha abandi ajye higishwa uruhindu. Amisi Isavari yishwe mu ijoro ryo ku itariki ya 9 ukwezi kwa kane rishyira ku itariki ya 10 ukwezi kwa kane 2026 ubwo yari ari muri apartment ye iri mu nyubako ya Renaissance iherereye muri komine Gombe, nk'uko Minisiteri y'Ubutabera ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yabyemeje mu itangazo yasohoye ku wa mbere. Iyi minisiteri yavuze ko kuri ubu abashinjacyaha bamaze gutangiza iperereza ndetse inzego z'ubutabera zikaba ziri gukora uko zishoboye kugira ngo abagize uruhare mu rupfu rw'uriya mucuruzi bamenyekane. Ati ubushinjacyaha bwahise bwinjira muri iki kibazo mu rwego rwo kugeza imbere y'ubutabera abicanyi, abafashwe ndetse n'ibyitso byabo. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko urupfu rwa Vari nk'ubwicanyi bwari bwateguwe, itanga isezerano ry'uko igomba kurutangaho igisubizo gihamye. Komine Gambe uriya mugabo yiciwemo iza ku isonga mu kurangwamo ibikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bikunze kugaragara i Kinshasa, nubwo ari ahantu hasanzwe habarizwa inyubako nyinshi z'ibiro bya leta n'imiryango mpuzamahanga. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze ko igomba gukora ibishoboka byose igaca ubugizi bwa nabi bukunze kugaragara muri kariya gace ndetse karinda abaturage n'ibyabo. Amisi Isavari wari usanzwe ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa netball muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yishwe mu gihe yari yaratsindiye isoko ryo kuvugurura urwambariro ndetse n'ikibuga cya Stade de Martyrs y'Kinshasa. Bikavugwa ko ryaba riri mu byo yazize. Amakuru hakomeje kugenda avugwa muri kano kanya, kandi tuyakomereza ku makuru avuga ko ingabo zitavuga rumwe na Perezida Salva Kiir zisubije umujyi wa Akobo. N'umujyi wa Akobo wo muri Sudani y'Epfo wongeye gufatwa n'ingabo zo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'ukwezi kumugenzurwa n'ingabo za leta, ni nyuma yo kwirukanwamo n'iza Riek Machar wahoze ari Vice Perezida wa kiriya gihugu kuri ubu ufunzwe. Amakuru avuga ko ku wa mbere ejo hashize tariki ya 13 aribwo ingabo zo mu mutwe wa CPLA wa Machar aribwo zisubije umujyi wa Akobo. Amafoto n'amashusho byakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga muri Sudani y'Epfo yerekana ziriya nyeshyamba zamaze kwigarurira uriya mujyi, aho amagana y'urubyiruko rufite intwaro rugaragara rurimba kandi rubyina bishimira intsinzi. Umuvugizi wa CPLA Colonel Ram Paul Gabriel yatangaje ko bategereje igihombo gikomeye ku butegetsi, anatanga urutonde rw'imodoka za gisirikare bafashe avuga ko bateje igihombo gikomeye ku butegetsi. Uyu kandi yavuze ko igitero cyatangiye saa 12:15 za mu gitondo kuri uyu wa mbere, kandi ko kitamaze iminota irenga 50 mbere y'uko Akobo ifatwa burundu. Kugeza ubu nta kingabo za leta ya Sudani y'Epfo ziratangaza ku ifatwa ry'uriya mujyi, ariko kuba Akobo yongeye gufatwa n'abarwanya ubutegetsi ni igihombo gikomeye ku mutwe wa CPLM uyobowe na Perezida Salva Kiir. Uyu nguyu bita Akobo yongeye gufatwa mu gihe uyu mujyi nyine mu gihe mu cyumweru gishize guverineri wa leta ya Jonglei Riek Koko yari yasuye uriya mujyi abasezeranya abaturage kugarura umutekano no gusubizaho serivisi z'ibanze. Ubuyobozi bwa leta kandi bwari bwasabye abaturage n'imiryango itari ya leta gusubira muri uwo mujyi nyuma y'igihe barawuhunze, nk'uko amakuru aturuka hariya akomeza kugenda abivuga.
Dukomereze ku makuru avuga ko ubucamanza bwa Irani bwasabye leta kurekura imitungo ya kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore ya Irani Zahira Ghadbari yari yarafatiriwe nyuma y'uko ashyizwe ku rutonde rw'abantu 400 biswe abatera inkunga umwanzi. Ikipe y'igihugu y'abagore ya Irani yitabiriye igikombe cya Aziya mu mpera za Gashyantare imbere gato y'uko leta zunze ubumwe za Amerika na Israel bigaba ibitero kuri iki gihugu bikica umuyobozi w'ikirenga Ali Khamenei. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu abakinnyi baryumyeho banga kubumbura iminwa yabo ubwo baririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu cya Irani ku mukino wari wayihuje na Korea y'Epfo. Ibyo byatumye itangazamakuru rya Irani ryita ikipe abagambanyi mu gihe cy'intambara. Australia yatanze ubuhungiro kuri iyi kipe hatinwa ko izatotezwa mu gihe abakinnyi baba basubiye muri Irani. Kapiteni w'ikipe Ghadbari n'abandi bakinnyi 6 bakinana yabanje kwemera ubuhungiro bari bahawe, ariko nyuma aza kwisuraho. Bivugwa ko imiryango y'abakinnyi yari muri Irani yatewe ubwoba bigatuma bahindura ibitekerezo. Abandi bakinnyi 4 nabo bisubiyeho, 2 abari bo basigara muri Australia. Gusubira muri Irani kwa Ghadbari kuwa 19 Werurwe kwafashwe nk'ubutwari n'abayobozi b'iki gihugu, bizeza ko we na bagenzi be batazahanirwa ibyabereye muri Australia. Gusa mu mpera z'icyumweru gishize imitungo y'umukinnyi irimo konti za banki iyimukanwa n'itimukanwa yose yarafatiriwe, aho yari gutezwa cyamunara cyangwa se gakoreshwa ibindi n'ubuyobozi. Andi mazina azwi yagaragaye ku rutonde rw'abafatiriwe imitungo n'umukinnyi wa filime Hamid Farrokhzad, abahanzi Ashkan Katibi na Maizar Falahi, n'umunyamakuru Parasto Salehi n'umukinnyi Muhammad Ali Karimi. Abenshi muri aba bafite aho bahuriye n'ibigo by'itangazamakuru bya Irani International na Monato, byombi bishinjwa gukorana na Israel nubwo bikorera i Londres mu Bwongereza ni Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri wa mbere ikinyamakuru cy'ubucamanza bwa Iran Mizan News Agency cyatangaje ko urukiko rwategetse ko imitungo ya Ghadbari iri kurwa nyuma y'uko iperereza rigaragaje ihinduka mu myitwarire ye ndetse ataranagamije gukora icyaha, nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda abivuga.